ассалому алейкум ҳастанд. Зиндаи саломат хона бисодам бошед. Як видео тамошо кардам. Як хоҳар 47 сола, 46-47 сола. Анам хоҳару як қисми ҳаёташ да ман монанд аст. Онро пияндараш расидааст. Ба номусаш ана он духтар ба он дараҷаи ҷинси занро бад мебинад, ки барои он ки модараш ӯро дӯстдорӣ накардааст, модараш сабаби ҳамин зулми ситами пияндараш модараш шудааст. Барои ҳамин он духтар либоси писарӣ мепӯшад. Мегӯяд аз ҷинси зан, мегӯяд ман бадам меояд. Манро аз ҷисми марде ки маро сухани қабеҳ мегӯяду маро ноэҳтиром мекунад, маро бадам меояд. Бале, ман ба шумо гуфтам ку аз суханҳои бад бадам меояд якум, дигимаш аз суханҳое ки мард агар сухани ноҷӯ гӯяд маро бадам меояд. Ин хоҳарро аз ҷинси зан бадаш меомадааст. Либоси занона намепӯшад. Мегӯяд ман занро бинам бадам меояд. Бо занҳо мегӯяд ман гап зан намехоҳам, барое ки модараш ӯро сабаби ситами пияндараш шудааст. Пияндараш бо сабаби модараш иро ситам додааст, ба номусаш расидааст. ин духтаракро ҳамин қадар аз хонаҳо пеш карданд, дар қабристонҳо ин духтарак зиндагӣ кардааст. бинед ки духтарак ҳамин қадар ситамҳо дидааст, лекин боз зинда аст ин духтарак. барои ин чӣ? Медонед барои чӣ? Барои он ки бо Аллоҳ таоло робита доштааст. Ман ҳам бо Аллоҳ ки робита доштам, ки ба шумо мегӯям ки Қуръон маро наҷот дод. Маро Қуръон наҷот дод. Қуръон сухани Аллоҳ таолост. Не? Ин хоҳарро инчунин робита бо Аллоҳ таоло ин хоҳарро наҷот додааст. боз ин хоҳар мегӯяд, дар ютуб видео кардан мегӯяд, ки касе ҳаст ки маро ба хоҳарӣ қабул кунаду маро ба фарзандӣ қабул кунад. ҳамин хел қабул кунад. Шавҳар кардан мегӯям намехоҳам, фарзанд кардан намехоҳам. Маро бинед ки маро ба номусам расиданд, лекин ман бо дар оянда шавҳар кардам, фарзанд таваллуд кардам, модар шудам, лекин ӯ намехоҳад. Дидед чӣ хел фарқ ман мекунам? Монанди ман зан дар олам агар дида бошед, шунида бошед, нависед дар комментарий. Ман надидам ва нашунидам ва вонахӯрдам. Мисли худам занеро ки пас аз он ки ба номусаш расидам, зиндагиашро пеш бурду, ҳаёташро пеш бурду, илм гирифту, илмро оварда ба шогирдонаш доду, бо илм гирифт. Ина шогирди ман аз донишгоҳи исломӣ навист буд. Дар донишгоҳи исломӣ ман дарс додам, дар мактаби миёна ман дарс додам, дар марказҳои шахсӣ ман дарс додам. Ман бо давом додам ва давом дода истодам. ина бо зиндагӣ давом дорад. Ман ба пеш меям, зиндагӣ ба пеш, ба ҳаракат бояд ки чӣ мегӯям, ҳамеша нақшаи худро дошта бошем. Нақша. Як зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намудан ҳаст. мо бояд ки орзу кунем, ба ният, ба чӣ мегӯям, мақсади фарду, ба нияти фарду бояд ки умро ба сар барем. На ин ки румолчаро гирифта гира карда, нола карда, дидара қоқ карда, хуш карда нишинем. Раҳмати модарам мегӯяд ки ғам нахӯр ки ғам туро мехӯрад. дар китоби ғамгинмашав хонам, дар забони арабиашам, дар тоҷикишам мегӯяд ки дар инсонҳое ки дар турма ҳастанд, дар зиндона, онҳо мегӯянд орзу доранд ки як рӯз ба озодӣ мегӯянд мебаранд. Чаро ту дар озодӣ ҳасти? Мегӯяд ту ғам мехӯрӣ. Мегӯяд бача ту чӣ каме ки мегӯяд ғам мехӯрӣ? Мегӯяд ту дар озодӣ ҳасти, ту мегӯяд оксиген нафас мекашӣ. Онҳо дар даруни турма ҳастанд, оксиген нафас намекашанд, маҳкам ҳастанд, ҳамаи чи ҳамин гуна не. Лекин онҳо орзу доранд ки як рӯз ба озодӣ мебароянд. Аммо ту боши орзуятро кушта, орзуятро дар дилат гирифта, ё ки орзу надорӣ. Ани духтараке ки ба номусаш расидан тамоман мегӯяд орзу надорам. Мегӯяд ман орзуро намедонам ки орзу чист. Аммо ман аз кӯдакиам орзу доштам, барои он ки бо меҳри падару модар ман ба воя расидам. Аз кӯдакиам орзу доштам ки ман Қуръонро мехоҳам фаҳмам, Қуръонро мехоҳам фаҳмам. Чаро ман Қуръонро мехонаму ояташро намефаҳмам. Ин як орзу мебуд. Баъд аз он ки маро бо он номусам расидан, бо ман аз Тоҷикистон ки ба Москва омадем, бо орзуи дигарам шуд ки аз ҳама ин одамҳое ки маро бечора каша каштанд, дар пешам гира нола мекунанд, худовандо гуфтам маро ҳамино нест, дуре кун ки ҳаминоро якчанд вақте ки набинам, то ин ки ором шавам. Маро Аллоҳ таоло гирифт партоф, мисли ки ҳазрати Юсуф алайҳи салом ба чоҳи партофтанд ки озодӣ бад баромад ку, аз зулми бародаронаш нест шуд. Маро Аллоҳ таоло гирифт дар Африка партоф, аз ҳамаи ҳамин нолаву гирияе ки дар пеш ман мекарданд, хештавору шиносо, маро Аллоҳ таоло партофтане кард ки 5 сол дар онҷа ҳам одам шудам, ҳам оламро дидам, ҳам инсон шудам, ҳам некбин шудам. бале, манро Африка дигар хел инсон кард. Бинед, ман рафтам дар он ҷо аз саҳифаи варақи сафед зиндагиро гуфтам ки оғоз кардам. Он ҷо ман ҳам илми Қуръонро омӯхтам, ҳам илми инсонро омӯхтам. Дар он ҷо ман Қуръонро аз худ кардам, оятҳои Қуръонро фаҳмидам. Инсон шудам, омадам ки фикри падару модару, фикри ватану, фикри меҳанамро кардам. бале, як рӯз калини мо
یک کلینی خشم گفت ای من خیلی طعام رو نمیخورم، خیلی طعام رو معقوله ما در خونه ما خیلی طعام نمیخورم. گفتن که چرا افریقا رو کردن در کره مثل من آدم شده بیایی. گفتم من رو افریقا که خداوند پرتاب از اون طرف قرآن رو آموختم اومدم انسان شدم اومدم. انا تو رو گفتم من طعام خوری گفتم در افریقا گشتم. گفتم هر طعام هایی میدادن من از چی نمود طعام باشد که من میخورم. با اون گفتم که تو افریقا فرستادن کار. افریقا برای چی؟ گفتم طعام خوری یاد میگیری. من اونجا رفتم قرآن رو فهمیدم انسان شدم اومدم طعام خوری گفتم تو رو با اونجا روی کردن کار. ای نه میخورم و شت طعام رو اصلا کردم طعام خوردن. برای همین انسانی که خیلی فکرش چخ میکنه که هم نور گرفته یک کشوری رو کردن کار که در آنجا فهمن که زندگی چیست. بله ما رو سودان هم قرآن فهم کرد هم انسان کرد. حیات سودان هم به قدری حیات میرستگی کرد، هم به قدری پدر و مادر و وطن و هموطنان میهنان میرستگی کرد. با همراهی من چقدر انسان ها رفتن پیش از من و بعد از من. فقط یک تو من آمدم خدمت خلق وطن رو کردم و کرده ایستادم و خواهم تا زنده بودنم میکنم انشاءالله. بله میگه حب الوطن من حب چی میگن وطن می ایمان، یعنی که دوست داشتن وطن از ایمان انسان وابستگی داره. این حدیثی میگن درست نیست، صحیح نیست، لیکن این معنا دارد. معناش این است که وطن رو هر کس دوست نمیداره. کسی که ایمان به خداوند دارد، خداوند رو سخت اطاعت میکند، هم وطن رو دوست میداره، هم پدر مادر رو به قدرش میرسد، هم هموطن هم میهن رو. لیکن ما مثل پیغمبرو شدن نمیتونیم هیچگاه. و مثل پیغمبرو بس از سر ما رو هیچ کس به یاد نمیاره. به خصوص زن رو. ما رو در زندگی هم سنگ میزنن اون انسان ها چشم اینا ندارن، فکر میکنن که اصلا ما رو یاد میکنن. البته که یاد نمیکنن هیچگاه یاد نمیکنن. من متخصص هجوم هستم، در تاجیکستان رفتم کابینت هجوم شدن نتونستم. اون کسی که کتاب رمان اولی کسی که کتاب هجوم رو من ترجمه کردم جو نمیابم در زندگیم کابینت کشم هجوم سر کار کنم. ما رو پس از سر ما رو یاد میکنن، هیچگاه یاد نمیکنن. برای من رو در زندگیم قدردانی کنید. گفتی سعید رو دعوت بعد که مردم خاک میرم اونجا میشم، در اون خاک آرام میروم. الحمدلله سقط جاریم کرده شدم تیارم و الله تعالی خرسندانه ما میخورم. لیکن هیچگاه یگان نفری ما مانند پیغمبران با صبر توقع شدن نمیتوانیم، برای که آنها خون شیطان نداشتن، ما خون شیطان داریم. ما صبر میکنیم و گیره و ناله میکنیم. آنها صبر میکردن یکی گیره ناله نمیکردن. فهمیدین؟ آنها گناه نمیکردن، ما گناه میکنیم، توبه میکنیم. آنها از دنیا به گناه رفتن. پیغمبران هیچگاه هیچ کس خودش نمیگه ای من پیغمبر میشم، نمیشود هیچ کس. ای مانند عایشه رضی الله عنها، ما مانند عایشه رضی الله عنها شده نمیتونیم اینجا. برای که اون زن پیغمبر بود و پس از سری از دنیا رفتن پیغمبر مثلا هیچ کس او رو با همسری گرفتن نمیتونست. اما رو بعد همسری شوهر کدام مردی که خود به همسری میگیره. هیچگاه هیچ کس رو با پیغمبر مقایسه نکنه. یگان مرد یگان زن رو و یگان زن رو با عایشه رضی الله عنها مقایسه نکنه که مانند هم باشن در کار نمیتونه چیده. هیچگاه و هیچ وقت و در هیچ زمان. بله می ندارم شما